Jadi termasuk salah satu daripada hak sesama Islam, yaitu baik tetamang di dalam rumah saudara katanya menyahana talakaidin. Hanjit tetamang baik tetamang dalam rumah menyahana talakaidin. Dukna ga talakaidin lega. Hamia talakaidin pun kabidin juga je. Han talakaidin pun hana zaud. Kali kedua hana zaud, kali kelhe bila hana zaud nyan kakak kayu berpaling. Salah satu cara lakaidin yaitu dengan memberi salam. Takkan assalamualaikum. Udang naik dalam tapi hana zaud. Tak ulang kali kedua hana zaud. Tak ulang kali kelhe hana zaud. Atau hana zaud hana dayang saw hana khun tamang. Nyal lhe tabi salim. Tahu legat lakaidin bila nak bidin kaji awal. Kadai yang putar leh tengah tibuk ide dalam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al istidhanu salasun. Fal awwalu yastansituna. Wasaniyatu yastaslihuna. Wasalisatu ya zununa au yarudduna. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin itu 3 kali. Tanya talakai izin. Kata tanya tamang dalam rumah gop lehegan pai Nabi. Pakan lehega. Al-awfal awwalu yastansituna. Yang pertamanya urang perhatikan. Ya, tidak kele tanya assalamualaikum tu. Nya urang perhatikan thosu luar. Wasaniyatu yastaslihuna. Ya, izin kali yang kedua. Nyen untuk memperbaiki urang yang di dalam rumah. Kadang-kadang igaknya pakaian kah naga pah. Tiga dengan salim yang pertama punya uragam. Atau urinang kagak tahu kagak bayang-bayang. Talakaidin kali kedua pun mangana kesempatan ganya untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang hana jilbab di dalam pakai jilbab, kadang-kadang pakaian panung di dalam gento pakaian ni. Kali yang kelhe nyan untuk memberi izin atau untuk menolak. Talakaidin kali kelhe gebidin atau hana gebidin. Nyan ban.